Deh, Ken. bekat dini kan dengan kalian sing bakat emang teflon. Mana kalian teflon ke dini kan di? Bukan di Jalan Gunung Agung no dan pasar. Lemo gitu apa silang do balik no. Iya. Biasanya kita tapi ada encang deh. Lu masih sayang aja, yo betul silang. Biarpun dia adik tiri saya tetap saya deh. Tapi dia dengar cano, liu jodoh. Dia magai ngadap ibonya, saya ngadap ibo dan deh. Ada ibu. Tahu. Oh, jauh kan ada teflon magai. Hah? Ijo yang ada ibu. Ngenawang. Laku. Laku gak ada kan ngale. Buat 3 hari sih mulai cicing itu loh. Liak polongan. Memang encang sih kadis yang makan, kadis yang minum, yang manus-manus. Sing mesugi kan dengan nangim teflon sih. Boman upah gale ganjur. Hah? Boman upah gale ganjur sing play bang medi. Oh, bisa mulai pembedi kok. Saya ngerti saya. Main banci deh. Ken. Tuh teflon dah sing deh. Ken. Tuh teflon dah sing. Mulai budoh sih. Sing mudah dengan sih. Adik kecil-kecil katanya deh. Wah. Udang selit dia hilang nih. 3 hari hilang kok. Play bang medi 2 hari sing. 2 hari mulai medi. Ini asal aja nih deh. Budoh ini kok. Biasa no. Alek lah. Main alek. Oh, ternyata Dini 3 hari saya mulai. Dini ternyata Jin like. Weh, apa ni mai? Ngalenyi 3 hari nyali alek Jangan nenek. tu jangan pensari ni kalau betul lancar ale cara ale gay udah cale ale mai udah cale ale mai. Udah 3 hari saya mulai. Iya, Memek kan dibawa makan, bawa minum, sing manus-manus sing masuki ulah nyi kena. Weh nak ada wing cuma udah saya wing urus meme cuma nah. Bas yang ida ya aleh komang ijo ya komang 3 hari saya mulai. Nyi Dini ternyata megai, nyi pasti megai di salon plus-plusnya. Jangan nak beli pakai salon plus. Tapi hello dong awak-awak kan dia membunyi nah. Kan tuh lihat salon sana megah luar biasa apalagi murah terjangkau dan kualitas bintang 5 dan macam-macam. Pasti beli kena-kena pasti bungut kena beli. Delok manu salon capang pang bedah ban beli mapina pasti cau ora beli tuduk-tuduk kene ngadep salon plus-plus. Toleh malu. Pokoknya mulai. Awak toleh malu toleh. Cinga di ini bisa megae beli beli nawang nah. Ini ada nih 7 Beauty Bar and Salon. Macam nih bos yang kenal malu sungkem lihat ya bos nih mau ngaji hencang Teteh Amanda Manopo. Plus-plus Dini oh. Macam-macam plus getok camur betain buku beli dari BP kecap tuh lihat nah jangan macam-macam nih salon caranya harganya mulai dari 40.000 aja treatmentnya nah ini treatment nenek mau gini cantik nenek ya treatment apa ada beli nenek ya teknik apa namanya krim bat ini krim bat ada nih abuh ngemaluna beli ya begitu mah pijat beli misi masker perawatan rambut sama beli ya ada beli macam-macam tuh nenek mah kering macatong pang lesar bawa nama pas Pasti malu Dini Thomas malu. Jendang beli mahal. Ini dengan 3 treatment, 4 treatment tuh jiwa aja 70.000 saya. 70.000 di jam di mana lebem? Apa? Bangla tunangan. Bangla tunangan jendang beli ya. Jangan toleh fasilitasnya luar biasa. Udah beli macam-macam. Coba udah ini saya mulai 3 hari. Iya, cara megae di ini loh, megae. Ngerti? Udah cimak main cuma. Dekat nih bang. Ijo dan ini megai ini. Nih ada di 7 Beauty and Bar Salon. Dadi man. Dadi ini megai. Kalau ingat nih mulai nih. Weh beli nawang canggih kian pekerja keras. Emangnya beli lu talan tuh kamu main minum kan kayak beli ya? Pipes sing dan beli mesuang cuma. Udah kan beli pulasnya beli bahas beli tadi nekang bahas. Cang rela can 3 hari sing boleh pangida kan beli memantet cuma kan beli ya. Bojo gitu mang. Tapi Bocing kali gaya kuntak pantek tahu aja cing kali gaya kuntak pantek di sisi. Ingat nah, meme kepikirannya. Beci bak lapis meme gelam lantas. Bang ada yang cang meme cang gelam gitu sing kayak cang. Beli nawang cang sing membakal apa boleh rata-rata cang lek. Bang cang kalau meme cang gelam yang dibuat cang boleh yang dihidangnya cang karakter cang meme cang obat. Emangnya beli hijau baju mah? Hijau beli hijau. Nek pertama meme gelam. Saya ngajak ke dokter. Nongos meme ya cuma. Apa ngocak ke dokter spesial lah. Baca kedua dah. Boleh mang. Pedalam memek 3 hari bisa manus-manus beni. Sing makan-makan ngenang cing. Awak singnya. Wi mana nawang yang marah magai dini. Kayak wah kali libur nak mula wi orang sik bos yang dicegek tu mo. Bani wi juari wi orang. Sing gitu maksudnya jalan berpasak terus menggai 24 jam nih guys. Besut nih menggai boleh naik.
Mana engke? Mungkin ini sugih nih, mungkin ini beling lah pipis, tapi orang tua yang bahagia, pocol nih mendagang, pocol nih mau gae, pocol nih lah pes liu. Dah, man jadi engke. Benjap suat nih mengae boleh, cana orang ngalain ni, Nah, man kita bingung kuda mai. saya jangan udah ngalain ni, Cangalih beliau. kalau jap ni mulai leng mengae langsung boleh tu. Lo meme orang ceritakan nih mengae di je, kadang yang orang jadi salon sekan orang jadi salon sekan, sing salon si kene itu nih cara jani itu. Nah, banyak yang orang sememe banyak. Nah. Dia bunyi, lansir. Yang cang main mancan kok diskon menyim gaya ini ya. Man, tenang ya, bicang. Cak aja cak di bacamnya apa dana Seven Beauty Salon and Bar. Ya tipa dia aja beli mai, beli masalon, tipa beli bahan minum gitu di muka kita. Kopi ya, kopi. Kopi. Main lagi di tisu kan di bawah mula. Enggak ni boleh ngap. Nah, mungkin dia kesugihan nih. Mungkin dia bak nih berpipis. Bulan-bulan nih saya mulai tapi orang tuanya yang bahagia pocol nih mudah Bocor, mungkin dia suka cang yang lain masih ada sak beli deh beli secang apa saya. Kita perjalanan eng punya beli bawa cang lah pipis sekagen di cang beli rokok sekagen di cang beli bensin si cang yang anu. Mungkin dia suka aman lah yang mau. Dicang kita ini nah. Buat ni play ya keluar nih. Cang. Mah begitu. Bulan ni ya. Kok ada sudah wati pas sudah megai ya. Pakai dia Google lagi pana. Udah selesai teh. Boleh ya. Boleh. Saya boleh. Ojo buka air liung lah pipis. Teteh bagus banget ya rambutnya. Mang. Apa kalian bermain? Apa kalian Google kan? Apa kalian? Saya kan main maro. Mudah, lagi pes, mudah. Beli rokok, mudah. Beli lengis, mudah. Seduk pasangan sama. Nenek. Kasih. Nah, Selang-selang bawa gaya. Ya boleh nggak nih orang ini? kadi bae ngalah. Dicang kamu mah gae.